Guys, we ma kwa baba Emadek TV so ma kwa baba Emadek TV so who me had and when we say video stories are trendy social media no so na koran na no ma yimu ba ko na me dey abase ye ndi hu nkombo me send na your first time wo hu Emadek TV and patch subscribe my na like your videos na leave a comment na share videos na my and story ben na trendy social media no so trend ni na ye Abena Korkor chamo amuni Abena Korkor mo amuni Abena Korkor yes ni picture na the screen so no Abena Korkor onie na ene ensem bi Abena Korkor ka no so wo amuni Abena Korkor issue se baba so no date omo ye popular omo ye popular we say ono ne nsem bi kro be ka se ono oni asamo agyan date oni stone boy date say oni Steven apia kro date isi ono de o say on kono artist bi say ono ne de no odeti ohene bi a oye popularly known nso won fa ne din ematudwa sa na Abena Korkor ka kire ye e na ono nso na ankasa no ne papa ye ohene nti ye say ono nso odeti ohene wa hu ne time no o se ne papa ye ohene nti ye say ono nso oye den odeti ohene ai enye izo Abena Korkor time we dey enye ize o se ne papa ye ohene nti ye say odeti ohene like enti eba sana ma amanfo bebre ka se Abena Korkor na wampa na woni ohene bi edeti woni panyin se edeti pa na wo mfa de din matudwa eya amanfo onwa bile mu ze ye ntro like o pedin o person de beji ne din na o mo ze enti papa ye ohene ben so na wo papa ye ze no nso nka de tin din o me papa na ye ohene asumasi na obi hu se ye wo papa no ana me deti ohene asumasi na obi hu se Abena Korkor edeti sa ohene we nso Abena Korkor so onfa ohene na odeti no edi matudwa o twen kakra anse odi ndi ambetudwa amanfo so ka se Abena Korkor munja Abena Korkor mane mfa din ne mba omo wa 2 weeks I Ghana for obi wura ni date mu a mozo mo hihye date ne time ne hours date ni be ko over no oso mo about 2 weeks omo na 2 weeks pe ntokwa be bo mo ntam ono din na oso mfa ma no ono di din ni beba Ghana for obi ma adwen no oso mo Abena Korkor 2 weeks ono de obi a ono date pe eyebrows wa 2 weeks ono be nya kasa na odi aba social media abeka kire ye say ye nhwe de ekoso Ghana for bi so mo Abena Korkor 2 weeks bi mu say oh ale na mo so mo yesa Abena Korkor anya ne dofo oso date o hena ma ni date ne on de ne ho so obo a ono ana de ne ho so mo so a ono ana de ne ho ntini pa no say o date o hene bi a oye well known a obi anim no bet on modin no a like munja no on date no obia like one pesa de peba di fia no o bototwene Ghana for munja kasa bebrebe na mo kasa fa Abena Korkor ho say oboa na say mo ma ne 2 weeks na date ni be ko over na then nsem bebre no Ghana for yesrem nipa na nya ne dofo a me pa acho mo ma ne enjoy pa munja ne life ma Abena Korkor na Abena Korkor enjoy na ye mfa mpaibo enta Abena Korkor ji se bibia ebe koso kama pa na se aware kra na omo be ware na omo ware na yesu ye ni ngina Abena Korkor ne honto na Ghana for so honto na da bia ni issue a ebaba odofo ha na medimu usi me sesa on subscribe ya na wa subscribe ama me on share videos nsa na wa share my pacho na wa san so like ya my na wadi ho adanse a kire obi so omra mekan Emadek abusuan ko no ho no ba yenso ye beje no fel so ahai sei na me kan asem we ya na omuni se me boa no me se wo ba ye be ma unsu adware ama wadwan na dia ma unsu anom drink be na ba no ye be ma bia anom ni ama ba bia ada ni asan so ama phone seje na fa hwe unya na wa bia ti se Emadek TV ai se Emadek TV omo ma so masen Samji casual fashion clinic pacho omo number ne go screen so no mo osunwan domase fana from and I Gateway senior high school omo number so ne go ho no omo sunwan ba ko ni aba pacho mo ni omo ni nkomo yes mo ni omo ni nkomo
ɛha na mede mu si sɛ na ɛyɛ da bia ɛyɛ no yɛ bɛ wie sei na yɛ si eti ase na yɛ bɔ mpaeɛ na yɛ ka kyerɛ mo sɛ ayɛ den yɛ pɔn